Pengemit setro ganda maya Mecin
matur sisip mamet lugro yang rapi. Dada semang sekali mangkin palung ngopi. Ngesengin sikian di tiang mangga presiden tangkel ngajeng beli. Menawi to wenten bajang bawosan. Iya ratu paman. Kasih bidang udah tangkil yang ngajeng cokor. Nanayan kita lautangmu ngale tongos malu paman. Inggih Ratu Dwagung. Ampura yang ditiang. Wawu presiden pedek tangkil duane ditiang kejabo. Paman, sing nyanang undo kita lakar bawa sang paman. Apan paman nyelahin kejabo buri, sing mula sangkan yang titaide beli agung pamekas kini. Inggih. Ne mangkin ditiang mapinunah, reng lingi cokor dewa maka kale. Dados wenten nadak sare. Utusan mana presiden ditiang pedek tangkil, wenten napi gumanti. Patut pisan sekali atur pengambil inggih duwene. Para manggala praja lan para yoga sami. Sampun samyan napa iriki reng paseban aku. Panjang nyantos runtuh bebawasan beli. Ketiba ring sekian dikian talar pengambil inggih duwene durusang bebawasan. Adi ayu dewa. Siapa medal beli? Mulut sangat aneh aduh kelausan itu masih tapi paman pengambil Sake mawon sedurunge beli ngelanturang reruntuhan pawucana. Menawi to wenten kirang iriki sane tangkil ring paseban sakitu paman. Inggih wadah patut kadi punika. daging kadi raos si dewon. Aduh ini lantas ijeni uko dadu sing nen aduh ini Tangkel iriki ring kejo ngaji kayon beli sane mangken mangdayana. Aduh ini sarang ngaji di paseban. Suatu gitu paman. Yen sampunika delwa canan cokor dewa ring dewek titiang sampun sida kemana untuk titiang sane kebaos mangkin boyo sios ulemen saking jagat depura meniki bawe nang cokor dewa nedho nang para pati duwe sami. Yen sing pelih bengelang nampu miri banglah buka ketone lakar bawa sang kapinang hidup beli aku belah sake wale pangjangkap bebawasannya putran beli mangde sauni. Nah puniki antuk mangkin Yani paman tangkil tapi nang putran gelar ini mekejaran tangkil hidup gelar ampun ini mengpang cokor dewa jaga mebawasan untangnya ring idoyanat. Kemana untuk titang mana sepisan cokor dewa mebawasan iring mangkin rerah itu yana iring ring puri bawasan kedonang bawasan itu nak kelingsi. Kene sen paman. Inggih. Di subane wilayah gelah ring sejeroneng kayun. Apa buen sen panjake pada trepti buka kene pacang aturang ayah. Suka duh kita mula sing dadi lakar pasangan. Inggih. Angawai suka neng wong let done utamu. Pamekas misi buka raos pamane dipuri baosang pangsida jangkep bekejang panjak-panjak lami ragi masih. Inggih wadah sampunika iring mangkin dedoneng idayana mangda sida putus pocanan cokor dewa. Sapunapin kadian sapunika beli aku. bener pesanan aturi dewa nanti pangadu aja beli ini itu masih aman nesanang raosan beli nak mulu ada membuat Inggih. Yen kadian sapunika durusang beli. Durus cokor dewa memagi. Inggih raris memagi.
Aduh. Tumen titiang atur ayah riki ajan Ramagong lawas muangking ngidang masih pesunge. Suk semua sampun sido nonton Ramagong lawas. Luar biasa. Niki wawu je. Jakti-jakti ngajagang jagat Bali napi malih wenten riki ring pura dalam belingkang. Siratan uning pura dalam belingkang. Siap meremedakon siratan uning pura dalam belingkang. Sami saking tiki niki. Wih, luar biasa. Malepisan riantong sarang sami riki titiang nunas riantokan pura dalam belingkang. Panyak ide betaro sane wendan riki adalah panyak yang is the best. Luar biasa doh. Hebat. Nak mau balik rameannya mau duduk. Trepti. Niki wau je berkat panitia yang luar biasa sana bendan ring pura niki, panitia yang is the best, panitia panik tetapi setia dengan tugas yang dilakukan pada saat upacara niki. Hebat suksema panitia sana bendan ring pura dalam belingkang. Nggih. Swastiastu. 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 Adi jatlong ukut orang om swastiastu. Konen Riki jak asli Bali niki, pemacak jagat Bali niki kalau ajak orang om swastiastu mimi ora tu. Ngeten kenapi? Titiang nak pergi no polos, titiang pergi no tan banyol, kemauan titiang tan somong, jelek sekali puniki. Titiang pergino wenter ring Ramagong lawas, titiang pergino lais. Nok adena. Sing somong. Maka ring igal ini maka ring aton ayah di dalam lingkang duni semangan, titiang ampun igal ring gianyar. Wau jam 2 titiang igal ring kelungkung. Makin wenten titiang igal Riki, benyar sembang titiang wenten ring UGD. Yang tesangan jan, tidak nak ngelah nyamo, madan yo igulek yang dijok aden, lek pesuji. Baik. Gedes canga mebulu somi, meli pajang ke Belayu, mogi kena sarang sami, rah ajeng lan rah ayu. Sane lanang-lanang titiang doakan, rah ayu lan rah ajeng, artinya ane layu pang dadi kenceng. Aduh luar biasa. Titiang aturang ayah dikiring pura dalam palingkang luar biasa. Titiang salut ring ratu sarang sami kayun ngajegang seni lan budaya. Antuk nike perkenalkan dumun wasdan titiang mewasde iwayan gulik asmara di putra mahapraja di ningrat semelekite dumli telolet. Bungut. Aduh. Engken cinang nang cang, apa dulag ci kencang. Cang sing ya dulag kenci. Engken. Kalau bungut ci soleh-soleh. Dijancang soleh. Woi semua ngadan kan 3 meter. Ih, adan cang nak dadong cang madan tu bani ci dak ken dadong cang. Betawa cang dadong ci sakti sangkal cang sing bani. Dadong cang cuma lelipi kata ama mau. Ih. Weh, berarti dadongci bisa ngeliat? Ada bisa ngeliat? Mendadongci ngama lelipi ngama kata tamat celayang dadongci nih. Sing dadongcang nasi amau. Dadongcang yumah lelipi kata ama mau. Menapa bu? Hamburger bang lelipi. Ampura, ide dane sarang sami
Niki titiang jak tinggalnya mau adan kan kilometer. Kalau jelmo sing metila senibo, toleh uli jenang, toleh uli gobo, pasti jelmo sing lahlak hati. Di jane adica orang sing lahlak hati, nak hengken itong ci. Petila senibo de aman makerekar ngatoran ayah mai. Tuni cang nyempot cai kamu ke Bangli, uli gianyar cang nyempot ci ke Bangli, amat ayang ci dadi jelmo peka di tu meme de orang tule. Hengken. Ngaku kan tidak di jelmo progino apa dana lais adi kita parekat yang ditudi nata citongos negak sing ada meh dewa ratu liwat ci de daerah Kintamani apa jelek cang sing apa jelek realita menjadi suatu kenyataan tenene ngabang kopi tenyen dengan ngabang kopi tu ane ngabang kopi cito kurang cang tu meme kurang cito meme ci bani Kuranan cang pasti rayu ci kuranan cang. Kalian cang manus. Kuran gitu. Cang urincing rayu kuran cie. Aduh jadi pengkrine ngampura ratu betaro sane melingga riki. Titiang gone karurine rayu kuran yo. Kuran yo de bungot ne saro bungot buaya tuh urincing rayu. Kengken orang kuran cang. Cara bungot buaya kuran ci meme. Aliang ibu kurannya jege kan dik. Dok itu. Kan saya nyacat, kuran ci saya nyacat. Dini aliang ibu kuranan. Oh, dini di belingkang di pinggan cingale kuran seguang na jeget. Nak cuma cange ada si modersto sing dadi nyuang. Padahal jegek cuma cang. Sing dadi nyuang nak lo satu banyak angkal cang ke negara nyuang. Adi tu melengah cie deh. Yang ngale dibanyarkan liu jegek-jegek. Liu. Yang saya cang biasa nyuang satu banyar go biasa dijual yang ibu kurang. Yang saya cang sing dadi nyuang satu banyar. Maksud tinggal nih. Satu banyar nyuang nak lo sih jek. Ijal yang biaya. Nih nage skincare. Nih nage kamon. Satu banyar jual. Aduh. Baru cang ngerti. Itu nyacat si apa rumah cang jelek. Kayaknya nih bau mah. Kayaknya nih bau mah. Cang sing somong ring ilatu semeton di tiang sareng sami driki. Bener. Di tiang tan somong. Cang sing somong. Ane ranan sing somong. Cang benglah cita-cita apen cang sing laumah. Batu. Ane kadang orang ngai umah besing meli. Si luwung da batu besing meli. Sing somong cang. Batu besing meli. Semen besing meli. Besing masih meli. Batu osa apa dan bias besing meli. Tukang mesin alih. Ada. Ini si peluang benarnya peluang umaci paling sing saro pila saro hotel umaci. Adik itu batu besing meli bo. Begitu semen sing meli. Tukang ci sing alih. Berarti tilah kita umaci adik. Ya sing ngerti ci. Jangan membangun. Batu besing meli. Besing meli berarti semen besing meli. Bias besing meli. Benar. Kengkene membangun. Sila melengah mesing meli. Aku angon cang meli. Mai orang mai. Apa sombong. Gaya kan ci. Mai orang. Engken. Beh, pantas ngai rumah besek. Kuda cina liu cing lapis. Wah liu le. Beh sombong sih. Beh, ngajap Jepang cang. Saudagar Jepang cang manji 1,5 M. Mai 1,5 M cing lapis. Jauh. Kalau lacur, engken lacur cie, do orang-orang, nan engken do, diolas, cigen orang cang, engken do, naurin, cang lapis 1,5 M. Kadung ngesan cang mugane ci, milu dah dicaleg cang. Caleg apa tuh? Ye, ada pemilihan kades cang milu dah di kades, caleg kades. Berbekal itu. Oh, ini mugane tuh. Mau kita engken. Wih, visi bagus. Oh, mau 1,5 M mau modal. Man visi misen cini pasti bagus. Bagus, lu. Tentang kesehatan. Oh, gratis kesehatan ini ditakon ini di kene di dan di pinggan gratis. Hebat. Oh, kesehatan gratis. Bagi ane sebuah seger. Ane berseger. Pendidikan gratis. Oh, hebat. Ane kengken tuh. Ane sebuah tamat. Cinawang. Pemilih Jumacang Rawanci. Aku do 5.000. 5.000? Oh. Cikudo man suara. Le 5.
Awak sing lah masa tidak dicalon agam ci ane milih lelimut tenyen. Nadong cang, nanang cang, kuran cang, panak cang, cucun cang. Kada nak sajo cing lah. Aduh. Masa cina. Orang Kada nak sajo cing lah masa. masa montok kena gede. Pasti ragung lah masa nih. Lah masa. Ye tahu limo nih memilih cang. Tapi cang sing engken. Engken. Bagian dari kehidupan nyonya melalui proses. Proses. Ada dan pengalaman. Ada baik dan buruk. Ada baik dan buruk. Ada buruk. Ada baik. Oh. Ada baik. Kang yang widi ngatur dah. Ada buruk. Hah? Mula keto. Engken maksud cito. Ada buruk, ada baik. Ada baik, ada buruk. Di onyang mai buruk ni. Kenapa mula keto? Sing kedo benar ni cing ngomong Engken. cing. Kehidupan ada ni madan dua bineda. Dua bineda. Ada jelek, ada melah. Ada melah. Ada melah, Ada melah. ada jelek. Itu nak benar cing. Bincang jelek. Mencak. Jadi gini cara anda. Ada. Tadi parah kan di jagat koripan. Oripan. Hiring kadilinggi hidup. No dan Dano putra. Iya nali yang bagus. Sing ado samen pado. Sing ada. Iyan paosang suwo bawane sing Nah, getril. jadi pensing kaset. Mapan rago dari parakan. Parakan. Panggil majang Pang ringgit. hidup arep penlinggi hidup dua Nah. putra. Orang tu ago. Rasa ngop yuk gimana dia? Ngantanan mueng tato wadanan palungo cokori dewa. Rikanya kan medal semang sekadi mangkin. Kan pena hidup sang yang suryo. Pap lemah munar kawin danan jaga itu ago. Laki pisan kadi atur zaman tiang. Yuk tiang ngopi tiang antenan. Ini sepemikiran malu cepat lewat. Paman makarul, Lagi tiang. paman reguk, api duit si paman boleh. Deba sangat nyumuang pakudan lah. Mapan paman kata nawang di bumi ini. Nak jelek lawan melah nak mesani. Wina tanano wong suatu lulus. Kadang kita nak ngerawatan. Nah, kemudian nak telah merasa angayu bahagia. Turmaning dar kita. Di subane kelah ngaksi paman makurul napak tiajeng kelah ni makocina. Subat bakten paman makurul sing surut-surut marat linggih kelah pemekas puri dini di koripan. Agung, buat kampung pangu bapen titian, miring sapu magin palwo cokodewo, sekarang ngantuk duniki adin titian. Wahyo dia mika, so kalau di skalo yuk di agung sampunan puniko malewa. Palungo cokoredewo suecur titiang titiang pasti do titiang nak kebarengan. Bakti dengan apa? Nah, pemekas nanti bang. Ben, kain ben jadi ngiring itu agung. Semang mangan palungo cokoredewo nedonin sikian titiang menawi wenten syarat sane jago baosan lurus bawa canu aman. Jadi sing lempas ceratut di makurul. Awinan kelah rana kata nauhin pangpatu. Napa tiajeng kelah pangatu jak kelah mukenu rasa namtamin suka dupita tiang seperti pekerjaan itu. Ini luhung dari parakan, pedue dari agung putra dana. Ajo. Aku tak kisah misi. Jadi gitu.
uli pidan apa tak ke sing misi? Apa sing misi? Nang tole. Uli pida lego ngatur raya. Uli tapak beten waton. Ireng sapa margen ida. Engken. Jani impin lunas. Bangun. Dados tu. Kenapa? Pangkaen kijang po tu. Apa kada ke cigo? Nang menggalang-galang sekan nang masuk. Udang si loren po. Wes omong ci. Pangkaen po. Kengkian je carane nyaluk udang gitu gitu kena. Wak gobo sing kocok do ketang. Oh, sing tadi? Sing adong. Oh gitu. Sembangnya sing sembang. Ada. Engken do. Halo. Engken cido. Pantes jak-jak. Yen waktu sing sanang paman pes. Iu matur ben. Nggih. Mapan paman nak subakti marep lah. Nggih. Apa je tunat paman pasti ke Jadi nak dano, ring pajak. Bener. kas Nak satu napi. kawinan paman ngeton gelah musim itu bingat. Nggih niku. Ngajum pukudan lah. Nggih. Nah sudah nak lihat saja sing tadi ber. Itu masih jelek sing tadi bener. Yen ku pada main. Nah, dados kalau mau cukup dewa mau channel sapunika. Nah sejawanan pengobatin baru petak janum ya. Nggih. Pemekasan lah paman kan supenawa pas mareg lah merabiang. Ya. Iya. Kita sing ingat-ingat. Oh. Dang bulan madu. Nah ane ngeranang lah liantian Iya tapi tu. pemekas yati. Dia Ratna Kinarsi. Napi. Makin siapa napi kayun bang lu cokot tu. Ini mareng amakan Suputra. Selulut asih mareng lah. Nggih. Aduh kapi Rita tresna. kalau telah bertemu len rasanya pun tadi kuripan. Len engken. Oh, sing niku napi. Paosan apa Mungkin yang paman sing terkena bener. Kinten tu. Kita kemana yang Gelah merabian mar-mar. nggih. Ini rabin lah muit dopuro Oh. subakti. Nggih. Kengken sudar mana ngayin nak. Oh, gitu. Nggih, abu gedan makin siapa napi kayun bang lu cokot tu. Jago kecunuk. Napi. Uling busan gelasnya ya di. Nih, ajan. Paman bulan boy. Nggih, dijang tu. Iyan tani wang mau. Panggil kijang asan jago pacang ke taman. Iko satu dapat Ke taman. Nggih, ngatu. Yang sedang itu sedang melaksan. Jadi gini, tapi paman jadi natasan maruna. Oh kijang agel ke taman. Iya, kijang jago tu. Lajeng ngedot ya gule. Nggih, kijang ke taman demun tu. Nggih, pamit demun kijang tu. Tahu tak? Abang ni mana nak? Kelana sang saya san ya. Ada sapu ni kau. Kederekuk. Amun saja ya ke tamanin. Lancar berjalan ya. Ni ada. Paman, Kijang. kemudian dari newek paman tangkil kapinin ragan gelang. Yang biasane paman, kadang setatere radrerod ngiringi dai beli agung rakan gelang. Mani dai beli agung rakan gelang. Dijo paman. Ide raka tu. Nung idang lain. Eh, sakal medakon kene niang nah niang kene niang. Pra uli tunian mekesap jang. Niat mana apa ni? Cek. Sakan jani kene kuda bat jani niang. Kuda bat niang ini. Ada yang sasor. Sasar coba. Paman,
dani cang ninteng nian. Kayak nenek ngal menek don bingen sing man ninteng. Paman Rego. Nang da paman buka keto. Mebeki adane paman. Tunggu diang dadi buka keto benyo. Saja bibi agat bibi tu sing ulung. Niang mongkek. Gara-gara niang mongkek sap cang matur ring Dua Agung. Untuk apa tuh? Untuk apa? Apa nih bakal atur orang paman kapin ini? Niki tu. Cang kono kaman dah bakaman gue kono kaman. Iya niang sing jatuh nang mangkaman luang kene. Niang mongkek ya kita pada anak di panggung sing engken. Oh gitu. Nakeak. Nang nenek malu paman. Makin. Di subanet lap tekang gelah. Kaman nenek wastro nini. Kadang dua ini dibeli agung rakan gelah paman. Tunggu diang dari paman ngapa. Wastra ni dibeli agung gelah. Oh, ida Dua Agung dua niki. Ida beli agung rakan gelah. Waduh. Bahaya nih. Adi bahaya. Kengken paman. Oh niki historinya tuh. Paman nyileh nih wastra ni dibeli Yang agung. tidak nyileh. Wow, tidak pas ke Jabo. Wenten anak istri jegek. Ada nak lo jege. Aduh, yang jegeknya kalau nggak cokor dewo, cokor dewo napi niki. Salenyi. Sorry ampura. Sing engken. Oh cengkengen. Kewah ngigala jania kene budi nyi. Paman nang da buka ketu paman. Tapi Nete ada anak lo. ye, wau enten anak baja. Melahan kapinin gelah. Waduh jegek kan sarang palung cokor mata dicang manggen tuh. Ampun edan bang dicang kaman niki. Kena lo tuh. Kena lo tuh. Nah kelo ngapa wastra ni dai beli agung. Inge yang di Jokaden mekutang lah tuh. Nih, apa nih? Tidang Paman kan? Rego. Tidang. Apa ke saja buka atur paman ni buka ketu paman. Bagong, masa tidang ngai ngiring palung cokor dewo. Tidang aku ring dijo sana makin. Kuleng tu ni gelah janto si dai beli agung dini Ya, tu diano paman. Ini betul-betul breng niki tuh. Yang dan banyak tidang rah daerah kau. Benak ida mah benak. Ayo. Nang. Tiang. Tunggu dah dadi jelek-jelek tadi. Rasa kayun gelah pipi. Tumen jani ada anak lu. Ngewaliang wastrani dai beli agung. Nika sampun dan kemana untuk di tiang ada Agung. Kengken yang mirip. Apa ide beli agung rakan gelah. Ide medue kayun adu para bibi. Mangken dumun sampunang jet sang saya ring kayon dumun kali bos. Buktiang dumun. Tunggu dah dadi tumen jani. Weh, nak engken nih. Kalau musuh mincet jelek kemudian kemana? Engken pada Sampun senang. Iya. Becik kayone sampun. Ngajak nalo jeket. Dok atos ijen wastro duwene. Kirang jeket napi malih Agung di tiang. Ya kira ceng mana enggak lah. Salah nika yang membela Agung di tiang. Pang perang kelas ngeresep yang ras bibi mongke. Mau galang-galangan kekek. Melangi ngomong, pasang ulian bibih ini ngelanang lah musuk dengawak ni memunyi. Ngawak kalbani ngawak. Ada buktinya, ada saksinya. Agung kone tuh ngajak nak lo jeket. Jeket kan kedidor Agung istri. Dak itu. Bibi, gelah bakal matur ngidai beli agung. Beli agung. Dong tan medaya yuk titiang ringangan. Beli mak tepi kayun kadi sapu niki. Nang eling-elingang. Sapu napi ke semayan beli ne dok kerien. Dok titiang wentan diri kering jagat do pura beli agung. Beli mau sang ring sikian titiang tresno merabi ringangan beli. Wantah titiang anak istri sani tresnain beli. Sake wanten.
Durung kadirasa titiang medrebe putra. Beli sampun sapuniki makte pikayun. Beli punika wastran beli ne. Ring dijalane genahang beli. Sirah can beli. Saking napi beli poleh beli agung. Belum mau cokor dewa dua edang niki tu. Beli agung. Saput ini gelah mulai. Belum mau cokor dewa dua edang. Sedini nah. Tan medayo yuk titiang. Yan sapuniki teh parilaksanan beli ne. Yan taniwa ngantuk titiang narko. Ngantos wastran beli ne. Na istri sadeng waliang. Napi karyanin beli sarang na istri punika. Pasti ke sampun beli medure pikayun. Nado para ring sekian titiang. Di. Nang manggalang-galangan dewa ngeraos. Tadi sing kekenang ban beli. Tan kekenang. Yen biasane dewa. Yen beli medal. Setatum semitum manis. Kemudian Brahmanti terus maning. Ini ada saput. Saput ini beli mulu lah. Nah sangkan ada saput ini. Dewa nih makte. Lihat. Sira wehen. Sapun api yang titiang menpang presiden titiang mekenyir manis. Yening beli raos. Pesapun iki teh berangti manah titiang. Punika wastran beli nih. Kantos anak istri jegeg kocap makto. Ring dijab beli poleh sarang anak istri punika. Sampunang raosang mekocap-kocap. Beli. Sira sane matur kati sampun nika. Sane wau. Ragam matur. Sira mentiosan. Parekan beli nih sane serahi nengiringangan beli nih. Raga di musuh mau puara ring ati tong wani kaden gitu. Cing lah bungut melangcing apa bungut. Dawa go ngaplakang bungut Cina. Apa orang gitu? Nak kengken. Engkah ci karpet ke. Bila mau para mata ci. Apa masalah ci pedai jajang nih? Apa masalah nih? Kura-kura dalam perahu. Pura-pura cicing tahu. Ida dua agung putra, lawan ida dua agung istri. Nang tole. Kena banci, kena. Kerajaan. Ngeresep sih kan sebanglah. Ampun du. Cengat ci. Kemudian dari paman kipah. Apa aturang paman maro? Uningang ring ide beli kaden paman matur. Apa nih? Napi atur nih dah. Ih, Gimana bibi. tuh? Nang oren ya bibi prejaning sap kapen munyen ya ne bibi. Pura-pura di dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Buen mau takut. Masalah nih kek. Salah nenek kamu nenek. Ye. Kadang dibojo marang orang. Matur kita baru istri. Kengken apa cang matur? Bagong putra. Oh. Ada ngajak nak lo jegek kan di dalam bagong istri. Itu di Japan Puri ya. Oh. Ya. Cine ida dua agung putra, ida dua agung istri duka, dan ida dua agung putra. Tanggung jawab bang bungut Cine jani. Niki. Apa nih? Kaman. Onyang dah kendo kaman niki nge. Oh, kaman. Ini lah nih. Walau ngocok cokor dewa. Sangka cai ngabur. Masalah napi niki? Kengken paman udang badeng paman matur. Nang tole. Kone ada nak lo jegeg. Ngaturang kamen ide beli agung ne maro paman. Sira matur gendan. Paman matur maro. Tidak matur gendan. Maro. Sekan du. Sekan. Nggih. Kolos nih. Ye. Beli agung. Tan sekan bawa sipone. Yang tan menawi beli jakti na dua paro. Beli. Bibi kudu yang jani bibi. Ini unduk ya. Nggih. Ketesen plecina wan. Ple. Melang apa bungut nah. Nggih. Ngolah pesu. Ngapa raja pisuna.
Ginawan. Tapi itu. Raos naparusan. Nggih. Wasisto na imitan pati kapanggit. Yen pelih banci ngeraos, pelih banci ngabubungun, sing bungun mati betul. Mati tidak. Benar. Yang mati yang bedu. Yang kene pengene Nggih. patut dando pati. Jak pada mang Ratu Agung, pada mang. Mati itu. Nah, mati jadi cigong, gong. Apa nih? Gong mati jadi res. Keris. Nggih. Boleh muncul nih. Tanying. Pelangi. Nggih. Yen pete nangine nempak kudu iki. Mati. Nah, sedang melahap. Nggih. Nah, Sedurung di jang padam tu. Ijen di jang mau pawaras orang somah di jang. Kelebihan ketagihan sih. Adi lah yon sari. Bila yon sari agam sih. Mapan belikan majalan mati. Diolas. Donyan makloi dewa ngoyong. Beli jani mati ben solas lemang dadi boy dewa ngalih mitra. bikin bayatnya. Besi agak sih lakar mati. Padam di dia. Nah, Nih, terus. Pangtahen mati angke rajo po. Mati ya. Tapi orang keken yang nak mau nyamuk, yang impun jelek lah. Jangan mati yang tu. Nih. yang gitu sedang melahap. Dan kawin lah ngematian. Ini sangat berat ngemati yang banyak, kengken baos banyak ke bayangan. Cing mati aja. Cang ngemati yang ci. Yang mau mati ci. Nah, dia kan kudanan cang jomos. Cang yang kudan ci. Ci nyuang. Nah, masih tidak di. Ibu kabus senjata. Makin ngebon. Cang mati yang terlalu tu. Mati jangan jadi kek. Napen mati awak beli? Le, Hah? yang cang mati. Tekap pandun cang lah. Apa tuh? Nengko gue, nengko. Oh, sekan cikar mati ko. Sekan. Jangan disedih ko. Bekal mati. Jangan nggak nebak nengko. Jangan nebak ni. Weh, yang dia nebak ni mati. Tulang ke nebak. Nena. Oh. Apa jelek sing dari benin? Benar. Yang ci mati cang ini mendidih cang ada orang ayah. Oh, sing tadi. Kengken unuk ci tadi bisa ci mau bunyi gitu. Panjang matur. Matur ini dong ci. Sujatene nak kengken kenapa paman ini paman? Mati apa kalau orang ki? Palungo cokori dewa duko renti tiang. Desa. Duko wajar. Tadi. Ide yari duko sarang palungo cokor dewa. Semitane aja. Palungo cokori dewa duko. Duka gelayan saja di Biagong buka ketu. Duagung, makin titiang matur. Niki napi wastane kaman puniki dan duen palungo cokor dewa. Nah, Magenah iri kering gedong. sangkat di ngabo. Riantokan puniki daki, titiang merasa dados parakan. Londre titiang niki du. Ngsap titiang nyemak. Teko tukang londre makturan kepuri titiang lah bangun nikah ngatur palunggo cokori dewo. Kenten. Duka ne bibi. Oh duko diari. Oh wajar duko. Dalamnya lautan dapat diukur tetapi dalamnya hati tidak bisa diukur. Duka ne bibi. Raden singki. Malah jadi duka. Tunggu cokor dewa di biang dalam sarang. Dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati tak bisa diukur.